rwose nabikwereka.
mugireka zikamiwe ijuru ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatandatu ijambo ry'Uwiteka ngo rizanwa n'umuhanuzi. Sema amen. Amen. Haleluya. 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 Bibiliya ijambo ry'Imana twasomye ryavuze ngo ijambo ry'Uwiteka rizanwa n'umuhanuzi Hagayi, riravuga ngo mbese birakwiriye ko twibera ahanejeje heza hatunganye, ariko mu kw'Imana agasa nabi ngo biragatsindwa n'Imana. Kandi mu gitondo nababwiye ngo mu buzima bw'umuntu bisanzwe umuntu abayeho uko ashoboye, ariko ndabayeho uko akeneye. Yego siko yego, umuntu wese abayeho uko ashoboye, ariko ndabayeho uko akeneye. Bivuga ngo amen. Kubera iki? Nukubera ko ari umwe imbaraga zishobora kumubana ke ntagere mu cyo akeneye, ariko atifuza. Ariko tugize umugisha imbaraga zacu zigahura tugera kuri success y'icyo dushaka kugera. Musubize ngo amen. Kandi haleluya. Hanyuma uyu muhanuzi aravuga ngo kubera ko abantu bibagiwe iby'Imana bagahugira kuja ngo nicyo gituma abantu barya ariko ngo ntibahage. Niko gutanga ngo bakambara ngo ariko imbeho tishira, ngo bakanywa ngo ariko inyota tishira, ngo nukubera iki? Ngo nukubera ko bibagiwe. Haleluya. Haleluya. Iyo rero tubashe kweza agaciro tureba gusa byacu, ariko mushima niyo mpamvu tugenda tubona ingaruka zikomeye, ni ukubera ko twihugiraho cyane. Ubundi umurimo mwiza wo mu nzu y'Imana ni urukingo rw'urupfu rutunguranye. Musubize ngo amen. Haleluya. Haleluya. Baraza mugeze ngo se baramutse gutunguye ngo kwibutsa Imana iki? Biramutse bije bigutunguye niki wo kwibutsa Imana imbere y'Imana, kigapresenta imbere y'Imana. Niki wo kwibutsa Imana. Musubize ngo amen. Haleluya. Haleluya. Ndagusoza aya makuru hanyuma tuza mu gikorwa nyirizina, muvuga ngo amen. Kera ku ifaranga cyane. Ninde no ku ifaranga za muri kiganza. Ndakunda atazikunda cyane. Nagi mu ifaranga faranga nzisi kuvana mu bisi nta kintu kiza hano nukumwe musaguki kuko kubera faranga siko pasa. Biblia yavuze umuntu ukomeye muri twe we yihanganisha abanyantege. Amen. Haleluya. Umuntu ukomeye muri twe yihanganishe abanyantege ngo kandi usubize ngo amen. Haleluya. Haleluya. Kigwizirikane ngo ukomeze mugenzi wawe, ngo murangiza umubere inyunganizi, umukomeze ashika umushigi bakirisha bugima. Mukomere jambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Musubize ngo amen. Amen. Zanisha amasabiri mubizi, ariko uyu munsi igikorwa bampaye tugiye gukora yenda bintu byinshi sizana polishikenes. Hagayi igice cha mbere murongo wa gatatu abariho duhera igitabo cy'umuhanuzi Hagayi igice cha mbere umurongo wa gatatu niho turuhere gusoma. Turaza gusoza igitabo cy'Abaroma igice cya 15 umurongo no wa mbere. Hagayi igice cha mbere umurongo no wa gatatu. Bibiliya iravuze ngo maze ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti mbese birakwiriye ko mwibera amazu yanyu bitabashwa nagwo urusengero rw'Uwiteka rukamusaka gatanu. None rero Uwiteka nyir'ingabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora. Gatandatu mwabize byinshi ariko musarura bike. Murarya ariko ntimuhaga. Muranywa ariko ntimushira inyota. Murambara ariko ntimushira imbeho. Kandi nukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse.
Uwiteka Nyiringabo aravuze ati nimwibike ibyo mukora. Amen. Twahabonye abantu badakunda gusoma ibyanditswe boshakira gahagaye muri Abaroma igice cya 15 umurongo wa mbere. Turaba dusoje gusoma hanyuma tuvuga umwanya muto twinjire mu nsanganyamatsiko y'igikorwa nyirizina, kandi kitadutwara iminota 15 kubera impamvu z'uko ngo mwarabyiteguye cyane niko amakuru dufite, kandi abakristo iteka bagomba kuba biteguye. 15 umurongo wa mbere Abaroma. Bibiliya iravuze ngo mwebwe abakomeye mukuriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntimwinezeze. Kabiri, umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Amen. Sema amen. Zumvikanye? Umuntu wese muri twe agerageze anezeze mugenzi we kandi amubere inyunganizi, support. Usubize ngo amen. Amen. Hari abantu bajya babona abantu bajya baha insimburangingo. Mwabibonye? Iyo umuntu yacitse ukuguru bazamuye icyo bita insimburangingo agahagarara ku maguru k'umumpagaze, ariko atayibonye abahagaze ku kuguru kumwe kw'igiciro cy'ibyo ukunda. Ubumwe bw'amatorero ni urupfu rw'ubukene. Tugumwe? Yego. Narivuze ngo ubumwe bw'ikanisa bw'amatorero ni urupfu rw'ubukene. Siko? Ese kumuraka? Kandi ari bwo ntihaguruka. Narigize kubwoba y'umuntu yarubwobaga nanga umugerageze musima iringemo gakeya kugira ngo byibura naje ngire. Sema amen. Basi siko ubumwe bw'abantu siko urupfu rw'ubukene. Basi siko ubumwe bw'abagabo niko urupfu rw'ubukene. Kandi ngo hari abagabo siko umuntu yazatobanje hari gusubutangana. Mwe mwagize Imana ikabaheza ubumwe mungana gutya, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abayumbe n'abapastori n'amakanisa. Imana iri muyikomera amashimisho bose. Turabishimiye kuba hano muri ubu buryo bwiza bunejeje. Imana ihabusubire. Amen. Hey, hallelujah, hallelujah. Musafige fa muvanga mugende, musafige fa murangiza mumvi imbere ko kwiza. Iyo uvuga ko tumuhagaze abantu maguca hano kandi kabisa rwose ndabasaba.